Krista wi mingli aring thor kurum shimni razang da klain tum sai korle yuring ga pha shalam mil hitale higatha aman kasaka apam hi ilila chika khami wang yaw go homali kchung khaning shi church wi gatha na bing nthumli la iwi ning shi phongshok tale ari thor iwi text Bible pami vana mathalagai na pasok mere ina aka pasok lingai otsa kapikasang mati tuiza thumrada thruk Acts chapter 4 verse 36 chithada sada Cyprus le kapara Joseph koho Levi aka paugazat bingna Barnabas la kaphoka chiwi ka khalata kasat kasang wi naw mayara china kishika really siasase rei khamata yak sakhwa ribra nawi rauna nawi thar khamathenga pamling aningda rak zip tak lai nawi naw ngara bingli nawi pau ka pa phaing rum khwai nganingda lai nawi so khami chi ithum ku chi bali ta shung milo na shi chin mi da matui ku shokhi Rebrana na ninga changai na matu shokta ithum kachiba so khumi ngasa shap khwai pongshap miloda jishu mingli seaksane amen yang dalga front line hi masai khai na kharjana ga phaningung chinwa ava kharnawa ga hi kara church komong phoile ka gu sungai na ushers bingna ani ina thanjang ge da wangro khuijine jen avu bajina sapaya khwa illi front row le kha thanjang milo front ni wapam ngai da hangjina jen ushers ban front li matangai thu church ik tio ga bogai saida ushers ban ani raji pastor ajawi matuigi jiba lecture boring sana ko na pingai khunugli bomlo da hangjinwa jen avu bajina na ikibagla mathaikla ta ngani che ushers ban Kibaglam mathemne ani the hangjen chi pastor bawe avane the hangla size de jena ashars balang ro naida thaga ani na ik kibaglam thaigla jen mathemne jen o chap chaire da yama uji de ta ajung thorji him sai da boring sani ga da khunu wagli pamsar khai thayang aring thorwi ina taila gaina matui khangai hiwa Barnabas Bible le mi kchong khajang ka ina pa ka khui thran ili kchong kha kasat mi jine Barnabas ka ji hi khikla jikwa the son of encouragement da ka bihaidale Barnabas we ka khalat hi khikla jika the son of consolation the son of encouragement Tangkhul tuili ka pa ji thran kasat kasang we naw mayara da khalat haidale Barnabas he Cyprus way na Acts chapter 4 lim thalagay na awi background ka pi haidale encouragement ka jithran Tangkhul tuili khalat akawa kasat kasang da wanaw kam awi root word khayang jithran Greekly parakleo dashjine parakleo chikichinche ka thaglaj ka to call alongside counsel to console to encourage to comfort the word kachong kind of English liver to encourage kai khana to encourage the shijine kai khana to console the shijine ka Tangkhul tuili wa ga tajitran kasat kasang da watalu mshal ngai mshal laga ithumui Tangkhul tuili kasat kasang da wata gaina encourage kijitran janina English tuili encourage the word hi pai shijine ga ajahi matuingai jine Barnabas kaji encouragement the son of encouragement kaji encourage kaji thran mentally to support mentally to motivate to give courage to give hope to give spirit and to give help kaji nawa kasat kasang kaji thran thada itumui mrakliva tuima wa ko poyo wangai na masala kaina ka ishi Tangkhul tuiliva masala kaina leo encourage kaji hiva mi kaji ka tha khali
wanganai laga katom khami wi motify na wanganai laga awi shongza ngkhui khangsak jili ka hangne coming near to someone with the purpose of supporting them so that supporting them motivating them to work in the path to work faithful the kabi haidale encourage kachidran khanang da khlai uglung khanang da khlai ning chili antidote ka tha yang rar khawai antidote ka tha ne da hangai dal kari ka thau bing na thai re e kari ma leim da chi experience um sarang kari thau ma man ga awi battery thi chao ga haina kari ka thau ba jin na ka thagle je card ka thau ba jin ka thagle je ka kari battery full sadak le akali kham khui lega awi battery je car wi bet thi khai battery chile link sa khui lega mai power ka tiau ka connect sa ga hai jina link sa khui lega start ka sa sam phangai je de encouragement ga ji hiwa chiga thali ga hang majat wa pai la lai da khlai chile chat wa khang sak kasat kasang ga ji hi khigla ji ka manga ma khui pai la lai da khlai chile manga khui khang sak chili ka hang ne encouragement ga no we ka tiao ka chi ka tha ka le khami yang to give someone else a little bit of you da ka pi hai de le to give someone else a little bit of you so that they can get up and keep going on the path they need to go the hangai de le iwi ka tiao ka mi laga mia ka le manga khui khang sak encourage kasahi kathaglaj ka ina kharjana ka phaningong chine hangching de le ina worship ka zat ka chibule nadum khaif khana khongkhok ma thairakla lejin wa khaif khana khongkhok la atama kle khaif he group baina atum hi migrants halaga shongfu makan chine jaina kalashila kaina khaif khani hi akhurli ta jangau akhuli ta changau da hanga chaina au thumui sot nau bingjin na rayang laga akhurjili rayang laga ani wi condition ji yang laga siwa ma shokrar phulungra ani he thila khau la pa yang da phaning laga ani na shokwa try sa lagle ngok laga ma khar ji yang laga asiwa na ni mar thura da ta give up saulo da sot nau bingjin na waujang da hang nani wi mirin hiwa idumla kika sami khwai ma le thure nani u mirin hiwa hina ngachang hawrli thada give up saum lo chot khwai ne da rahangai ka ani na ngok lui ga khaifa ak ba hi give up saw ji de give up sa laga thuk khmaile ta jang laga thiau da hangai ka ak ba hi wa ka thaklo ji ka adumna chita da hangla marmai da chong ngok laga lastly chong shokra sai ngok shokra sai da hang chena athuming son of bingjina kamulung wat laga na wai thumna ka hangji ma sathula nung son of ba ma chot lak le chi thiere alungli ta jang na ka tara hang chena khaifa ba chin ka ta hang le ka iwa khana ma sham nei dang han kara sai de ina yeng shok laga ngashan shok laga na tumna hangda klai tuije iliva ping maidang woklo mar maidang chonglo angna sashapre you can do it the chir sada klai da theogi da na tumui manga aina na tumna encourage ka sa manga aina I hita da chong shok shap ne da han gara saije tai tha da awi mirin hi clash la kaina khanang khokai saije la ana yeng kharale mi bingna encourage sada kleje khana sha sa se jiwa encourage ka samaning samra ka khandang khokai da mina hangna kleje encourage ka sa tha da theogi da ana give up sangai la athumli yenglaga chongli da awi mirin ka kansam phangai the proverbs li le thal ka pi haidle proverbs 18:21 li la kathi kala khring hi malewi pangshap li le da ithai encourage ka chi hiwa mi akhli give up sangai la kain le da le lega mi akhli manga muiwa khangsak
mi akali manga khui khang sak manga tsa pai la le dak le jili ngat sa khang sak da jili ka hang ne China Barnabas ka hiwa Barnabas he whenever he was in the room everybody was encouraged da hangai da le dai tada awi aming he Joseph ho jine jangkat liwa ka mi bing nang shan ra laga mi bingli feel sa khang sak mi bingli thai khang sak aming nickname ai na ho mi ga ne Barnabas he awi nickname sa sai chu ka klat the son of encouragement kasat kasang wi naw mayer kiwang kla ka mi bingli an chung ga kasat mi atumli feel sang sak hauda ti da aming hoi itumli lang nui laga thada minang shanral ga nickname wa ak phok mi search ni yang awa wa na yeng laga chap mer ka wa iram tuile chap mer ka chani do ho jinwa chap mer na ka wa awa wa na khulum tuina chap mer do ho mi yang tiaw ka khangser ka wa khangser pi da ho mi the Barnabas le thal ga minang shanral ga kasat kasang wi naw mer kasat kasang ba da ho mi jinwa itumli la ka thada kasat kasang hi Barnabas na Bible le ka thada kasat kasang wi ka thada encourage sao da kasat kasang wi naw mer da ho haw la ka point ka tiaw naw khanye na hang cha te ngai sine encouragement through givings ana mi bingli ka thada kasat sang la ka khami ai na kasat sang da mi bingli tam khwing sak chine ka tha kla ka Acts chapter 2 le sakang tsa bing na paw ha shok le mi ting gutum shi chang ho da re ga ho ji de jiwi regi hik jina spread sama man ga mi chung khangai church mi chung khangai chung sang ho da church wi dargar ka sa hi la chung khangai chung ho da sakang tsa kai khana shit ka sang a bing na ichi chawi shimlu yor la ga sakang tsa bing wi pangli ra hor sang mi ji de Barnabas in la awi shimlui yor hai laga sakang tsa bingwi pangli ra hor sang mi church wi dargar ka saw wang kala atam chi wi ni chu wang dargar ka saw wang sakang tsa bingwi pangli ra hor sang mi chine ana chi tha da encourage ka sa hi church chung kham matai sang sinwa church li mi chung kham matai sang sinwa ana khami wi lan hi aina shi chin naga pau ka pa ha shok wa gi da church mi chung khangai chung sang da mi chung khali encourage sa mi da mi chung khali ka sat mi da chi tam khuira chi shi khuira da chi wi azing chang le awi mi ga hai wi thang chang le anana sa na safira na chi shi khuira mi bing le ka sat mi ra da aniu motive chi aniu shimlu yor laga akhum tang khai akhum ka tiau ka hai laga akhum ka tiau ka sakang tsa bingli rahe mi chide hi nei thumuli aniwi chiwangai na aniwi mirin ka shiman sam phangdale ithumui mirin ni la hira shokpai kasat kasang chitan encouragement khami chitran ithumui motive hi muya khawa nana kasat mi dakle nana encourage sadakle hi mapung ma phamre nana mi ka chik thakli push sadakle hi direction ngatai hangai na push sa waure ka Barnabas with hada mashungla kaina motive mashungla kaina encourage ka sadharan mi ka chung kha matai sangdale church li mi ka chung kha reverally mi ka chung kha thain sakdale we cannot outgive God itum reverally thada chungna mi haire chi manga walak mare kha itum na saga shabchi wa khiglaj ka we can encourage one another by giving hila itum na saga shab pangshab akalai dale akaina ka kasat khangrog we pangshab hi itum li lei dale mo da shan kuing sak chine tang ka jig thale thada worship khwaje thran worship ku bail ka kajik thawa apang shum laga thada ra sayang thada kitiau kha lan nai na la kitiau kha rang chon ra sai rami ra sai thada lan chi ning ga chang maning la lan chi khamiu wang ring phai phaning khamiu wang ring phai kha ina ning ga chang chi khi khala ji ka
tom the leko nana sadak leji mangava milo the pangushum laga lan ketiao ka rak michila ina ning jang sa ina darga sa na sa jidla hon ka maina kachi ga tha klina na nana sadak leji ina ka tom the leko ina nali support sa the leko the valaga kami hinala itumli akaina ka kasat kasang hi fulfill sa the leida thaing sak ngai Barnabas li kasang mangla ka tharji itumuli la nawili la iuli la jangda leida lei ji hi mam laing sak ngai mane ka khanierli encouragement through presence just by being there yang presence nawi presence ina aring thorla yang talaga nathumwi presence ina ilik chong ka encourage samis dala nathum hi marasa si jiwa ining gitiao ka suita muila pa ka ita da shirting and rather hina ili push sami jidla khunugli le pamlaga nana sadak le hearing phago ithum ko tom ko ningshi yang da rami da klei jiwang ili encourage sami jidla aring thorla nathum na ili encourage sami gaine hi rawi ningjang akhang sadale Soul hi sakang tsabingli rek laga shoutat laga patobli tuksang laga layga sami akane ana Damascus li walaga sakang shitkasang bingli tukui laga patobli sangkhwai da shongfa chatalel ga Reverend Hokui ho Reverend Hokui ga Damascus li ngalang da pawa shok da Jews bing na li shoutat khwai saujite Chita how kita ngayali basket li sang ga cities ka daily Jerusalem li wahaw Jerusalem li khawachi tharan sakang chabing na ngaji haude Sol na sakang chabing li samphang khawai sai ka sakang chabing jing ngaji haw Acts 9:26 li pa ka samphang ra sakang chabing jing ngaji haude sakang chabing na accept sangai tu de Paul li sakang chabing na reject saude Reverend khuisangai salala Reverend Hokwe sala sakang tsabing na reject saude Kyuwang klach ka Paul Reverend li kwisang haire jishi Krista li kwisang haire chi atu mishit sangler today Chiatam jili Barnabas the son of encouragement na ka thaklach ka he was there for Paul Barnabas na Paul wiwang Ngayinmi Barnabas na sakang tsabing wi mangali Paul li thanwai da hangde Paul li thanwa laga Damascus li shoka hai Reverend Hokui ka hai ji wa pui ji thai da hang thada phaning yang se out of 27 books in New Testament 13 books si Paul na kapida ali tribute sai muchuk yang na Barnabas na Paul wiwang manganing mi sa si jiwa itumi Bible history hi ngate hang ngai sala ba yang Barnabas na Paul wi if he was not Therefore, Paul, Bible hila, matehang ay salapay. Tada Paul, Barnabas na encourage kasay kasat kasanghi, amasya, mipa jiwang, nganing misay. Same case, John Mark lila, Barnabas ay na Paul missionary journey li, John Mark hili. John Mark wiwangay na anying nang haude Paul na John Mark li masijin limra ka Barnabas na ba Reverend ka pangkhui ha thaunyang mi ka haji thailaga John Mark li la include sara da ani ngapak haude Barnabas na kasatsang kami winaw miyara agasada John Mark wiwang manganing misasi chiba Aja itumui gospel akai nau hila ngate hangai na lesala pai Barnabas na John na Mark le kala sakang tsabing le by just being their presence and our presence na encourage ka sata da aja la nuthumne ili sadale aja nuthumna church wi ka thana bingli encourage sadale itumna ka thada encourage sabai miracle da ina machuk laga arui hilin darkar sadak lai
Tangkhul nawak sada Bangalore lelaga dargar sadak lahi kathak lejka women department la youth department la long now la church la dargar sasar lay chanjam sada women pashiwi service kachang kaji da lay dalay yang you can encourage them by just being there by your presence nana service li wakhangurum aina no we presence kami aina kathana bingsli encourage ada adhumui manga khipai mai haw youth service na cha ka no we presence na kick masala la program ni shuruk ma khuila la no we presence thada chili walaga by just being there no we presence na kathana bingsli encourage samyo kasat mi haw gida adhum program kathana ring pha mai haw meeting kas khongod la ring pha mai mapung pha mai ho program ka shem la ring pha mai ho chida khawa long now li la cha any chan ngajekli no we presence here na ka tom da lei cha khawa no we presence here na mi bingli ka thana bingli kalang sot now bingli encourage sa da lei cha khawa hi I nana sa ka shap quality akhane vera na sang sak ngai quality akhang sa da lei no we presence here na encourage sai no we presence here na Barnabas we encouragement akaya ka hi fulfill sai ka ji hi mamalaing sak ngai mane khanaw le Barnabas hi athang Bible pa mi vana pasok mi herim thalai Barnabas hi mangla ka thar kala Shikasang pemting gaya mine ta hangdalay de English lik patran Barnabas was a good man full of faith full of Holy Ghost ta kapi haydalay mi bing na ngashanra laga ana encouragement sami gai kasat mi gai psycho je yeng laga Luke na sakang sa bing na ngashanra laga Barnabas si kapami ne ta hang jin wa Barnabas na I ka phami ne da hang chat lak mane ina Ngayinmi ina I ka phami ne da hang hau da I ka phami on ga hai maning la ka mi bing na ngashan ra laga societies li ka thada impact sa da lai ngashan ra laga ka thada ring da lai ngashan ra laga o mi pa hi ka phami lo mo da thei jin wa tui ma tui aina ma thaila ring gachit he aina mi bing na ngashan ral ka mi ba he ka pha mi lo mo da theng sak chine that was Barnabas legacy awi kharcha ne ana hai mi gai kharcha ne in thumli challenge sak ngai ba no we you legacy Bangalore lik shi khalai da lailga what will be your legacy ki kharchan hai mi ngai kla mi bing na ung gai na us mi pa che ya ring li chang thela ka hai yaruina shi chin ngai la ka hai ka tom thela ka hai mi li encourage sa thela ka hai ka pha mi lo mo tam chuk ni ga theng sak ni ga thai khui ni ga mi pa ji wa Tangkhul na we long na we church we mai yor ka za pan da ung hai pan na pha mai ta chuk khui ni gla I'm sure hilila ka pha mi chong ka chang da le ra na ung hai na no we legacy thada atam gchida phaning ungi chi legacy leser lera ka pha aina phaning ung sak ngai ka mai khyor aina phaning ung sak ngai kala mi bing na nali ngashan ra laga vrevra li thek zak zak hai milamo da ngashan khuya ka Barnabas na kasat khami thada awi mirinai na encourage ka sa thada no we mirinai na la Mixung kali encourage sara. Chida kava vrevra li nana introduce hami hogi da vrevra we mi chung sang ra church la mi chung sang mai ra. Mi bing nang shanra laga hiba hiba vreshilak la mo da theng sak ngai. Sagang tse kani Jonah ne Peter le Acts chapter 4 le. Sorry, Acts chapter 4 le
Jonah na Peter le hangu shimle pichar sa ka vai hora laga pichar ka sajit ran ako ka bingjina Pharisee bingjina aniwi malung ka ping kala ani lairik mat tamana da thaikhui laga ani hi Jishu Kristaling so sai da thaikhui da hangde mi bingna ngashanra laga aniwi vibe si Peter and John we vibe si ka thakla jika ani wi mulung ka ping ani na hashok da khlai kla ani hi ani na example ring je thek haji tong shan ran ga mi khni hi Jesu Christ le thek zak zak hai mi lamo reveling so sai Jesu Christ ling so sai da thek hui jin wa ili la na le la yang ra la ga kchik tha khana akhamang na la mi ba hi Jesu Christ le thek zak zak hai mangla ga tharna pemting ga hai Mila mo da tenga saksi jiva you are living you become a living gospel na hi ring chi thai da khlai pau ko pha khane kasat mi da khlai ya encourage sa da khlai ya mi akhla ka Barnabas ka thala kai Barnabas we mirindi mi chong khali effect sai ka ta khla jika he was full of faith mangla ka thar pemting ga hai mi nei atang hang khai da Barnabas li mangla ka thar khlai ji na wi le iuli lai ji hi mam lai sai Barnabas na vrevra li mushung la kaina in right relationship le haugi da mi li encourage agi ji hi awang masak na thui ilila nalila mina ngashanra laga mi ba hi vreshine vrevra li thek zak zak hai mi ne cha ka wa nanna ina mili impact sagida encourage sagida sagnaga hai male lak mane Hebrew chapter 3 verse 13 le hanga hai ajre ko hole laga in tangda atuma khaina ka kasatsang roklu kasatsang rok ta mchin roklu chite more china ningma makang sakrang laga in tangda itum hi itumui okutu hi negative salak ai haya khipai la ka haya mirin li okthi dak leine hiwak wa khawa tada negative we do matusa yang encouragement meaning discouragement we do matusa hiwak wa khachi tada matusa we need a little bit of encouragement ari na ktiao ka kasat kami nali push sa kami hi maning chang kala ili maning chang na dale kitiao ka kasat kami kitiao ka encourage sa kami ning chang lak tale Hebrew lig bi khaje ajre ko hole le ka ain tangda ajre ko hole aina le le ka ain tangda na tu ma khaina ka kasat ngrok lo mi akhaina ka makasat khangrok chi thran ithumli ithumui songjang khuidak le hi mothui hai pai itum nang khuidak le songja shit ka sang wi songja hi makasat sang khangrok ji thran encourage ma sa khangrok ji thran ngui hai pai chaina ajr ko hole lagai nang da find someone else to encourage mi aka phakhuilo encourage sa ka vai kji hi hangai cheerleader yang khangrewa ka saugi da fans bingna cheerleader bingna ra ga to mangai na athumui positive energy grab sakui laga players bingna lungsang maidang khangrewaina khuyusam phangde aya chang SAFC Indian ko khuije chili Sunil Chetri ni thada hangai dele de Lebanon na kuwat le khangrew hiwa kapai maning nei de saklak high match ni ka Rakatom the clay, fans being encourage Rasami the clay, not to Mangaina, Quisam Pangida, and Facebook link Ningishi, Pongsho Haidele. Cheerleader being the Kakatom Mangaina, Push Kasamangaina, Wiga Hajitada, young Rum Sports Kasat being the Tere, Kako Hoaina, Wikiga Highlang Avade. Chitata Wiga Hajitada,
nan kichi ka thakli cheer ka saji thran encourage ka saji thran athumui mirinji khwi samphang sinwa 1 Thessalonians 5:11 ni arihon na thumna sada kalai jithada na thum akhaina akha ka satsang roklu kapi haidale Paul na thum Thessalonian naubingli na thum akhaina akha ka satsang roklu kyuwang hangau glass ka atama khali ala chikatha mirinli okthui sadale Barnabas na awi mirin encourage sa kami mangaina chiti hi kakabisam bangauda vareshi binglila na tum akhaina ka tung roklo da hangai dale China a cheerleader who kept you pushing and makes you going da satna sakta khle chita kamaina itum akhaina ka kutum rokse akhaina akha kutum rokwai salakse mi ka chigtha akha phakhuilakse nan kutum khawai phakhuilakse ajja ko hole delelga itum akhaina ka kutum themai khawai vrevali pangsha polakse hi vrevrawi ning changla kai kutum themai khawai encourage sa themai khawai itum vrevali pangsha pose vrevrana somirona inshla